namling interest le 3 ni gi Reliance ki JioFi ki ani tuje digala ani jik chiwati ne mangbosh ligi do ondi ani ni leng yana samsung ani 3 ni di ani chiwati ne do shi ani ni chiwa thangbo di ani JioFi di ani khongse khazu yume ke ja tisha ani khong di chiba resha sama gumu ni dong resha chidong gobyo go la ni resha ani device ta tuje na sum ten so khonse ki ani JioFi 2 JioFi and runner MI5 JMR lani ani chik tere dishula ani and Jio ki dongle tool ani tere and disunga khong chiba resha ani ta digi battery de khande sume ke je tisha battery khande yume ani gyurungbu dangyu yume ke tisha ani JioFi thangbo digi ani battery di yabodu ani JioFi nyewa digi battery di an chizu sum mash dangbu do sum shi mashi ani gon charge shi de go durwa nyewa de da LED light LED display yuge jiwa modire honde kangi honde do ani sumba de da battery dewa yamarwa khaptu gor power bank da de lan khaptu USB dongle da de khaptu chu share hondo shre ani digi signal strength ko la case tisha signal strength de ta dil rally re su saja su teza de ani signal ya hu yume shera honde rally re ani to next de dirisha JioFi 2 nyona yaga yona ani MI5 ani live ko ji anda JioFi stem so honde yaga yona la shra ani tigo lo shuwaina an JioFi 2 di nyona yaga do ani display major jora honde yaga do battery yaga ta da khare yago shira do honde nyona yaga sare ani shaba next di dirisha ani JioFi di chau chagi yume kan la ke tisha ani JioFi di dendo shresha da 참참 된데도 시 테스트 사우차도 사우차차도 이네 된데 사우야 사우 신나서 된데 차 지금도 원신 아니 디 다수수 이에 디레샤 시그널 스트렌드 다 된데 야고 메와다 아니 야 직수 중부 표적 당치는 안테 사우차야 된데 또 원도 시레샤 아니 샤바 된데 야 믹스 된데 사우차 신나서 된데 미도 노멀 도시레샤 아니 JioFi ki ani secure internet speed jora 원도 칼리 돌아 대우 돌아 돌아 원데 대오에 된다 가르스나 수수기 다 모바일 디나라 아니 투제 가주 표시다에 메저로 원데 랄리래 아니 수수기 투제 디나라 아니 다 투제 슈 데메다 망고 슈 표시당 안디가라 아니 표시당에 상만 베고라 인터넷 베 다운로드 치 유튜브 다냐 갱에도 있나 아니 slow chai re ani honchin ani dil thona te ore ani honchin JioFi dela dikange dichi ore ani mi samwa phujudani su logo re ani su interest logo re thona su logo re kaje YouTube da ga ore kaje download che ga ore hondi yudu ko da ani internet speed cha do re ani dila ya internet di che yo ma re tanyum do ji mi de jikba do ji jik le den de yo ma re dila da hondo shre ani next tiba di dirisha 4G mobile changma gi ani Jio 4G gi sim di support chigi image kan case tisha Jio 4G gi sim di ani Jio 4G gi mobile changma la support chigi re chen mangcho chigi ra ani ine kangit khariyasna VoLTE di yome da on the rally re VoLTE yo ina ya phazu calling che da de re ani VoLTE mewa ina ani phazu khaba da inde ani Jio gi 4G app lash to on the download chin and then ni ani dire Vio Wi-Fi gun tangor ta ye VoLTE changmar donde wondo shre ani next tivati ani VoLTE lana khalogi mechura wond lasha VoLTE lana voice over LTE lower re ani khaba di ani LTE gala ani LTE gi signal jura wond gala ani phazu khaba ta ya da wond re ani wond khaba de LTE gala ta wa LTE gala yo khari khaba dur sena ke changma ya go re ani wondo shre ani 4G mobile la injimi ani this support and VoLTE core VoLTE ke share la minde ondi ani VoLTE core di kechumbo di phone la yowa ina ondi kheba dure ani to next di dire sha Vio Wi-Fi la na khala wame Vio Wi-Fi la na dire voice over Wi-Fi gala ate ani ondi kharsin and Jio gi and onzo phujudang gi Jio gi and JioFi de zero dongle da din sangma ondi gala ani onzo and mobile la twin mobile ne ani onzo tan jiwa ondi la ani voice over Wi-Fi la wore ondo se di 3G da 4G mobile gala ani app dilu re app dilu ina kabdo di ani Vio Wi-Fi de chagre
next tiba didi resha ani Jio ki 4G data jora hondi ani yijimi 4G phone goya ta ani VoLTE mewa ina ani ya internet du ma rel an kichi thidura tadi phone khande da jena darangi phone de 4G yijimi gore 4G yoba ina ran internet ki phishitang thu re ine VoLTE mewa ina ani calling chidu mare phazu ke she khaba ta de yung mare hondi che chidu khajo Jio ki join apps to hondi luni ani VoLTE de calling de yung gore next tiba de resha ani 4G mobile di ani VoLTE yobe da mewa khande hagu race la shara ta di mixi anda da nyoga rodo go do ani keje thiere ani VoLTE support chigi me cherwa ani digala ani de gamshona la check chi an su thangbune ani yago chin study chin ya wore yago chin digala an chongda chi ani VoLTE yome di thangma internet na yago kono ne si ani honde inji misna na yago re ani 4G mobile la ani VoLTE yume ta an support chigi yume jora hondi ani khande hagu race la shara ta hondi da anda ni mixes na ni len ja to samare khaisna ti VoLTE yume de ani su phone la ani VoLTE na shargi du ani anda Xiaomi ki phone du nan VoLTE na shargi min du ine ya phone calling cha che du ani Oppo do ina Oppo le phone calling cha che du ani di anda company khona rally use re company khona ki anda ani phone nala ani update setting nala update de tang ma tang rally tu mondo shresha next tiwa di diresha ani VoLTE support chi jo Android phone khari yume ani diresha len den do chre ani Qualcomm ta ani MediaTek ki an chipset yunye jora dinalo la handa motherboard kala hon du de di mang chewa ani VoLTE support chigo re ine company ki harisna company and phone khona ki brand dunze ki ani ya le male rally go re ani wanchin and di enable chela lela shu dekhaisna company gi ani dila ani update tangwaina ani VoLTE di ani support che go chu re ani Android ki OS version 5.1 ne ani kangle yo tu mangche ani VoLTE da support chigre software dala shugura software 5.1 kangle yo duzula ani VoLTE support chigre ine din anglo la and mobile nanglo khoran la ani and VoLTE kaji da di radio di mewa ina nanglo gi ta transmitter radio type radio to radio lagda on di mewa ina ani che yo mare next to the data Reliance ki Jio 4G VoLTE supported ani iOS device chora kuch ta che ki ani khaba khare ga du race ani iPhone 6 yanje sangma du re ani 6 the 6 plus the 6s plus and 7 the 7s plus mas konda 7 plus la ni chazan du re ani iPhone 5 the 5s du lo du re ine data mas du mare dikhai so VoLTE yo mare dila jiwa thama de diresha ani phone ki network khari ga la sha go image ra hon diresha network di anda LTE ga la sha re LTE ga la sha wa ina ani signal de ta da ju du re ani 2G da 3G du te wa yo mare dila hon chin LTE ga ran sha ro chi ani 3 ki ani thyo thile de te zam hi ani ran san de thyo de yo ina ya chala shamba de tuje shamba de ga la yo ina hinju min ji ani ngala nye ki comments na la ani comments thiro chi wala thyo ku sa na la thyo da ani on de ani ande nye ki ani ke ja shedan da de la ani chik pha su en no yo na ani 공개해 보시오. 아니 다라히 한 두제나 벼결로